Binerin azizun bixêr hatin. Vê bernameya xwe ya Hola Wêrekiyê de vê carê min nivîskarê Kurd lêkolîner li heman demê de Rojnamevan û berpirsê Yekbûn TV Hejarê Şamil kiriye mêvan. Berêz Hejarê Şamil bixêr hatî ser çawa. Serçava. Ya bu rastî îro bo min taybet e bi dere axaftin ji bo min kêfxweşiyekî mezin e. Her bijî gelek spas. Ez jî gelek kêfxweşim rastî ev demekî dirêjim hez dikir li gel te bernameyekî vî rengî dar bixim. Dixwazim ku bînerên me jî ji vê bernameyê razî bin û memnûn bin û kêfa wan jî jê re bê. Baş em yekser derbasî bernama xwe bibin. Bilawsa bernameyekî sivik be, hinekî jî dilê her kesî jî xweş bike rengekî. Pir zehmet e nav Kurdan de dilê her kesî xweş kirin. Lê em ê hewl bidin xweş bikin. Ez dest bi pirsê xwe bikim. Tu hazir î? Amade me. Belê. Baş e niha pirsa minî yekem ez dixwazim pirsê di serê kesên te dinasin an jî te dişopînin de ji te bipirsin. Tu bi xwe Kurdî an tu Azerî? Ez ê serê de bawerim mirovim. Mirovtiyê min kişandiye cem Kurdan. Yani ez car carna difikirim ez ger Afrikalî ji bû biyama yan ji Madagaskarê min jiyan bikira min derd û kula Kurda nas bikira ez bahatama cem Kurda serdî serd. Ev de edaletiyê ku hemberê Kurda hatiye kirin li cîhanê de tu milletê re nehatiye kirin. Ez ê şükür Xwedê bavê min Kurd e diya min jî ne Azerî ye diya min Dagistanî ye. Kalkê min dayîk kalkê min yek kalk aliyê ez lezgî me dayîk aliyekî awarim sê xwin laşê min de herike lez Kurdim. Belê Kurdî. Baş niha di belavkirinê te nêrînê te yê torbendên civakî de alîgiriya Azeriya gelek derdikeve pêş. Gelek jê jî vêna wekî piştgiriyek ji bo Azeriya hildigirin dest. Tu çima piştgiriya Azeriya dikî? Ev dibêjin Hürmüzekî ji neh gunde qevitand. Ez Hürmüzê ji neh gunde qevitandime. Ez li Azerbaycanê persona non gratim. Ermenistanê persona non gratim. Li İranê, Türkiye û Kırgızistanê persona non gratim. Yani mirovekî nexastî me. Nexastî bana nixwazin ez herim. Ez tu cara piştgirtiya Azerî nekiriye nakim jî. Ez bawerim ku ez her tim piştgirtiya edaletê dikim. Eger mesela partiyên siyasî Kurdistanê de ez piştgirtiya tu partiyê nakim. Ki gavê rast davêje ez piştgirtiya bidikim ki gornêrinê min biya min ki gavê şaş davêje ez dijî vî derdikevim. Mesela milletin jî üse. Mesela şerê Azerî û Ermeniyan da ez global nanêrim. Azerî bi heqe yan Ermenî bi heqe. Ki gavekî rast davêjî ez gelme vîme ki gavekî şaş davêjî ez dijî vîme. Li gorî te ez bawerim Azerî ji Ermeniya bêhtir samîmî tê. Di nêrînê te de wer derdikin? Na. Ez li Azerbaycanê mezin bûme. Navbeyna Azerbaycan û min hukuk heye. Eqrabeya min filanan min dijî vê derê. Min hemberî dijberî siyaseta Azeriya eger sed hevok nivîsandiye dijberî siyaseta Ermeniyê du hevok nivîsandiye. Nodî neh selev zêdetir min Azeriyê rexne kiriye û rexne dikim jî her tim min got Azerbaycanê hemberî Kurdan jenosîdê spî hatiye kirin li Ermenistanê hemberî Kurdan dema Qarabaxê jenosîdê fîzîkî hatiye kirin. Ez ferq danaynim yani Gurcuye, Ermeniye, Azeriye li helbet ku ez zimanê min zikmakî Azerîkî bûye Azerbaycanê de bi ziman Azerîkî helbestin pir nivîsandiya na milyonên însan ezber dizanin ji ber dizanin bi vî cüreyî hukuk heye li ez siyasetê Azerbaycanê hemberî Kurdan napejirinim.
بله بس siyaseta Ermeniya tu gelekî hişkirek Ne nedike. yapacağım? Ne Ana tu yapacağım? gelek hişkirek nedike ez bawerim Nasıl? ji ber meylekî siyaseta Kurdayê Bakur bi taybet li ser Ermeniya bû. Ji xwe aşkere ye. Te ev na pir rex nedikir. Yani te digot bila Kurd ji Ermeniya samimiyeta Ermeniya pir bawer nekir. Ez bawerim Rast. Kurd pêwîst e bêsemiyetî ez samiyet nabêjim bêsemiyetî Azerî ji bawer nekin Ermeniyê ji bawer nekin li Rojhilatê navîn û Kafkasyê şeş millet henin ku azadiyê Kurdan nixwazin. Azadiyê Kurda ji bo mirînê xwe dibînin ji bo têkçûnê xwe dibînin serî de Tirk e. Ereb e, Faris e, Azerî e û Ermeniya. Min yekî jê de got Ereb du dewleta Erebin heye ji ber vê yekî wisa derket van milletana yani belki millet ne rast bibe siyasetê van milletana em bêjin van devletana azadiya Kurdan naxwazin ne Türk ne Ereb ne Fars ne Azerî ne Ermenî nexwazin ji ber vê yekî Kurd nikarî piştexa bide ne Azeriya ne Ermeniya ne Tirka ne Erebe ne ji Fars. Belê. Baş em hinekî dî li ser taybetiya te re awastin. Tu bi xwe wekî malbat, wekî binema ji nav tekoşîna kurdewarî derçûyî ji bawerî. Tu dikarî hinekî qelayê bikî ji me? Şamil Estor gundê Avcekendê Kalbajarê dayık bûye Kalbajar Avcekend. Avcekend Kalbajarê Kalbajar çar bajarê Kurdistanê Sorê beriye Kurdistanê Sor vek geza bû. Pir kes dibêjin Kurdistanê Sor Federasyon Avtonom Devlet vana nerastin. Kurdistan gezayekî bûye, nahiyeyekî bûye. 1923 hata ama damezrandin 1929 da hatiye ev kirin, iptal kirin. Ev çar navçeye vê derî Laçin Kelbecer Gubatlı Zengilan ez Kelbecerê gund Avcekendê me ez bajarê Kelbecerê dayık bûme bavê min ji Avcekendê dayık bûye kokê me em ne Kurdên niştecî hîn neslê me mesela Kamil Şeddadî dostê min vana niştecî hîn koka vana şeddadiyen dî vana hezaran salin Azerbaycanê dayık bûne lê kalba ve me 200 sal beri tekriben 200 sal beri ji Kurdistanê mezin hatine Kurdistanê Bakur hatine li Kafkasya'ya. Ez bavê min Şamil Eskere filolog e Kurdzan e helbestvan e etnografe xwedanê ferhenga Azerîkî Kurdu Azerîkî carê yekemîn li cîhanê memûzîn bi helbestî velgerandiye ser zimana Azerîkî ferhengê mişarên gafiyeyên başevendên Kurdî nivîsandiye Kurdzan e ez ji vê malbatê mezin bûme ji bo kurdayetî jî 4 sal zindan xwariye. Belê. Tu bi xwe tekoşîna te çi habû? Tu ji bo Kurda tekoşîna te bi çi rengî birê biçû û niha di çi astê de ye? Zanî beşdarbûna te nav tekoşînê tekoşîn ziman dest pê bû kingê em kurdiyetiyê fehm kir ez herhalde 14-15 salî bûm zimanê me zimaka Azerîkî ye herhalde 16 salî 17 salî de arzuyê daxwazê min her mezin ev bû ku ez Kurdî xeberdim. Mesela hatta 22 salî de min gotib ez Kurdî xeberdim û bimrim. Ez deme ez gihîştime armancê xwe arzu daxwaz xelaz nabe armancê me têkoşînê me üse dest pê bû çünkü ez Kurdum ez çima Kurdî nizanim. Yani 16 gurekî xortekî 15-16 salî ji xwe re bipirse dide ez çima Kurdî nizanim. Zimanê Azerîkî xeber dide, Ermenîkî xeber dide, Rusî xeber dide. Ez Kurdum ez çima Kurdî xeber nadim. Ev bo min bu dert. Lê malbatê me de hem Azerîkî xeber dide hem çevreyê min Azerîkî bûme heta 20 salî belki 5-6 cara axaftina Kurdû min bihîstî bû. Gerçi min
bazı saliye de çum Yerevan'a mahsisi Navkurdan da mam meheki dume vanaca hemu acemi haber dedim bunlara. Yani bu dert tekoşun çaba despa bu tekoşunumun tekoşun zamanı bu. Zamanı bu. Başa du hindi bu ku tu bu zamanı xod çumanı kar haberdi. Jiber ku zamanı da yasağa, qadağaya velakin cürbecür qadağa kiriye. İran cürek qadağa kiriye, Türkiye cürek qadağa kiriye, Azerbaycan cürek qadağa kiriye. Demek du yere bu sistema vanara tekoşunu bu meşini. Teni Kurdi himbun terinake. Kurdi himbun mesele maneviye. Mesele maneviye. Du evi helkir leveki de milyonun insan henin jubok derdevana çareser biki du gerek siyaset remijul bebe. Mesela az çum Türkiye evi dübeşire az çum ref PKK az tevli PKK bu az na PKK de nizna tehsal zedetir mi kar siyasi kar cürbecür kır hemu tek koşuneme jubu zamanı bu. Hemu tek koşuneme jubu çandır hüneri kültürü bu. Yani binge heve ku du çıma kurdi nizane du çıma derdorede kurdi nizan çıma kurdi jiberku kelheye daviya kurdaya zaman kurd devlete xonda kuriye kurd hemen axı xoda diji le her gündevi de polis serserevanın me her tişte önde kiriye me teni zaman önde ne kiriye kelheye daviye em kelheye davici önde bikin em her tişte xo önde bikin bavar kimin bazı saliye de tişte fehm kiri bu le biçeki dereng var bunu biçeki derengi şant yani tekoşinemin jumo zamanı kurdiye jumo kelheye daviye kurdiye tek işte Almanca dve tekoşina bana ne berdavam dibe berdavam em kel Türk tam neketine kelheye me em jibo kelheye davi em nadın düşmün tekoşini demeşinin em şer grandere başa hatta çi vakti te terkib kartani an hinat terkib kartini anla yani zamanı bir yani yazmıyor şuna kurdi Nivistandine na kim Nivistandine haftine de havalan Türkiye ahibra Türk haber dedim Azeri ahibra Azeri haber dedim li az zanım ki Kurdi zane az yere Türkiye Rusi yani haber nadım ama bu khod gülüp de yani Kurdiyata baş peşketiye beri şan sala ama hizmet edeceği ya mesela az mamostay xod binim zinar xama mamostay xod binim çünkü bu eve de çapamaniye de cara yekemin du rexne kiriye bavar kim Hacer Şamir mektubu vekili nivsandı bu 10 sal beri 8 sal beri bu zinar xama ev kiri bu me behane me habe ben diyorum hem behane me heye behane me hazır amade hem dibejin hem xod bi Türkiye Brusi baş ifade dikin mal xrabo du çima kurdu xo baş ifade neki du zamanada daiki zikmaki kurdiye tene der du meh lazime yeku üniversite xandiye yeku lise xandiye buxa diyavi bavi malda kurdu xeberdaya ebxa nikari bu kurdiye akademi kurdiye baş ifade biki vana hemu derevkerin jibo ku vana buxa Kurdi ifade bikin düme lazım. Düme xandın lazım, himbin lazım. Düme şunda dikarın evi baş Kurdi istifade bikin. Ama az 5 zaman dizanım mesela. Mesela insan helim şeşef zaman dizanın Kurdunu karın haberdin. Kurdu nıxazı haberdin. Le İngilizce vek bılbıl haberdin. Fransızı vek bılbıl haberdin. Çava dudkarı Fransızı xo ifade bi ki Kurdini karı ifade bi ki ev hakarete. Ev insan kenge buxara hakaret edike millete xore hakaret edike dibeje az nikarım Kurdu baş ifade bikim diyamıj bavımı Kurda me malda hatta 6 saliye 7 saliye Kurdu haberdaya li ev nikarım Kurdi ifade bikim ev hakarete dike. Diya xore dike hakareti bava xore millete xore hakaret edike. مخابر
De azmuna te de ev derket holek û birastî tu dikarî ispat bike û piştrast bike ku mirovek eger hez bike bixwaze dikarî Kurdiya xwe pêş bixe. Vê asteng ya siyasî jî ya wêjeyî jî ya jiyana rojane jî mirov dikare pêş bixe. از تنبلم بچکی زانی مثلا من بخواستا از نا کردی من پر پیش بکتا yani mesele jiyaniye mesela pırcara ders sal siyaset ile mecbur başı ders sal siyaset şiro vekir nirkhand velateki 5 sal mama reviyen velat dittir mesele jiyani falan çerçeve me hamu ne kurda ahiv bun falan bun ev hamu behane nezlere bizim bunu kurdiye xwe baş nekir lema cesaret kir tevkeke kamil şeddadı me dest bekir dest salberi me Rusi Kurdu ferheng nivîsand dest bekir nivîsandine pir kes dibeji du çawa cesaret kir dest salberi qet Kurdu nikaribin normal baxuya lê Kurdu ferheng çekir pirseki baş pirseki baş kinge du heskirine de zanîne de jortire heskirine de du dikarî cesaret bike. Ez bawer dikim heskirine me zimanê Kurdî ji zanînê min zêdetir bû ji ber vê yekî min cesaret kir dest pê kir vê karî me 3000 pêv nivîsand ferheng hazir bû başa min kêmasiye min bû min got kekî kamil em bikin akademîk bênce 6000 me ferhenga xwe xira kir dîsa dest pê kir pêvê xwe de em demên Kurd de xelas bikin û biweşînin hem varyanta dijital hem ji vek pirtûk biweşînin kinge tu hez dikî kem zanînê de kem bejî esas serkeve serî de hez kirine mirov gerek zimana xwe hez bike ev milleta xwe hez bike ev jî gotina nabe ev tiştekî pir tiştekî derûnî ye pir tiştekî menevî ye ev du nikare bide du nikare propaganda bike hezkirine gerek hiskirine gerek his bikiye du gerek his bikuku du gerek bizanı bike jivi baştır armanş tünne herhalde em ligel belangazın her tim yani az tücara ideoloji sosyalizm falan hezne kiriye Sovyetice hezne kiriye na peki de bu kat sosyalizm bağlamını nekşand propaganda sosyalizm tücara ne kiriye az ruhi xoda sosyalistim. Bele, derûnê xwe de sosyalîstî. Baş ez projeyên te yên Kurdî yên ku tu beşdar bûyî û yên ku te ava kirî saz kirî yên bi ser ketî wê ser neketî tu dikarî nekî qalawana bikî ji min yani yek jê em bijin ferheng te ferhengê dest pê kir ji ber wê dixwazim dûr de bername proja ferhengê proja înisiyatîfa Rewşenbîrê Kurdistanê hebû Yekbûn TV heye ê ku em dizanin ê ku em nizanin ê ku bînerê me jî rastî mutala wana dikin dixwazim bizanin. Herhalde az insana ki destpêkerim ez herhalde destpê dikim bu davêjim destpê dikim ez dibinim ku min tiştekî destpê kir du sê kes ev tevmin tevlî vê karê bû ez ev tiştê berdidim karê dittir dikim yani ev ji karakterê mirov yani pir tiş dest pê kiriye pir tiş serketiye pir tiş serneketiye İnisiyativa Rewşenbîrên Kurdistanê karekî baş bû bawer dikim ev hê nemiriye û berdevam bike jî berdevam çünkü ihtiyac heye mesela partiyên siyasî siyasetê Kurda bersiva derdi kulên bersiva problemên Kurdan nade ne ku vana pîsên xirabin ne ku PKK xirab e PDK xirab e YNK xirab e HDP ne ku xirabin vana ez vana hemûyê rexne dikim rexne kiriye ne biyolojik rexne dikim ez dibinim ku şaş dikin rexne dikim baş dikin dibêjim heyran Ama tu nivîsiya xwe de gelek carat bêjî vana pîs tu vana pîs dikê tu dijûna dikê carna tu hêrs dibê yani hez dikim ji ber vê yekê eğer bana hukukumun tünne ba çi derdim ne eserim Ermeniye nizanim Gurca yani Alman partiye yeşilen nizanim Şine evdikim benim ki ev problema kuvana mıjuldu ben aynı
ve problem ra mevcut dibim. Yani ev me xamal me veke hebe. Yani mesela ev ser aynı tişte karı xabat dikin. Jibervek vana organizasyonu, şahs karı organizasyonu rexne bike gerek bike organizasyon ne karı şahslara mevcut bibe. Mesela Nav Kurdistan'da hep kemasi şaşı ve derece günah edeye. Tavanbari edeye. Hezin Kurda şahslara mevcut dibin. Ev kemasi ki pırmezine. Yani yani me çi dest pê kiriye me got ku em dikarin rexne bikin ev bikin ji ber ku em vana ne ku dijminê xwe dibînin em dixwazin alîkarî bikin bawer bike tu partiyan Kurdan da rexne sistemekî nehatiye avakirin. Kî dibêje nav partiyên me de rexne vek sistemek hatiye avakirin herî gotinekî her sırf dereve dikin. Tune hemû partiyên Kurdistanê vek piramîd hatiye avakirin diktatoriyelin. Hemû partiyên navê bila karkar be demokrat be nizanim çi be. Bana sistemin diktatoriyelin. Rol Revşenbir eve ku serxa dayne bin gilyotine çi di fikre eve dibêje. Fikrandinê min mümkün e neraste. Fikrandina agriye soran mümkün e neraste. Li agriye soran kinge fikrandina xwe dibêje baveriye xwe dîne ziman ve çağı ev Revşenbir e. Şaş dibêje Revşenbir'e çünkü çok kaygıyı bütünle, çok fukara bütünle. Mesela min üseciyan kiriye. Üseciyan bikimci ez dibêjim evreye ki rast. Çawa tê pêşniyaz kirin, yani çawa tê pêşwazî kirin. Ev helwestê ji aliyê van Partiyê Kurd ve û ji aliyê alîgir û hezkiriyên wana ve çawa tê dîtin. Ez van tişte derbaz bime. Tu xema min nîne. PKK deraka min çi di fikre, PDK çi di fikre, nizanim kure Rêzdar Telebanî deraka min çi di fikre, qet xeme min e. Ez vê etapê derbaz bime. Ez hez dikim bizanim cihê xwe digirê rexneyê te tesîrekî erênî li ser van hêzana bike? Berê ez fikriyam kingê me Kurdistan Post tev hülle yetişen, Rêzdar hülle yetişen, Dursuner Küçük, Hüseyin Turallı, esas me erçar kes Fikret Yaşar mera pıralikarı kir. Rêzdar Fikret Yaşar. Me kingê ev kir me bireve dibir ev Kurdistan Post yani berî vîje heye Yaşar Gayabek kiribû başı çend rêzdaran me bireve biribûn me got em dikarin qenaet çekin. Hem nav millete xwe de qenaet çekin. Hem jê dikarin tesirî sersiyaseta Kurda bikin. Me üse xapand me xapand û karekî baş kir. Demek ki Kurdistan Post ev sal bîramın çûye ji Rudav teze derketibe. Ji Rudav ji INF ji özgür politika zêdetir dağıtxandin. Kingê me dest pê kir. Yani her roj 20,000 insan ev dikir. Yani hem her tim cî deha da bûn her tim. Bêçağı me digot em dikarin qenaet çekin ser siyasetê. Fikirê siyasete bûguherînin yani alîkarî bikin. Baş ez gihiştim ve qenaete ku ser siyasete Kurdan ser siyasete ne ku rêveberiyê siyasetin Kurdan qenaet çekirin mümkün nîne. Bana her tişteci hemûyan baştır dizanın ji ber vê yekî devlete me tune. Çünkü devlet ava kirina partiyên siyasî bêkêrin. Ji ber ku nikarin devlet ava bikin lê nêrînên mirovên ku dixwazin qenaet çêkin guder nakin mesela ne hejare ne agri sorana ez dikarim şaş jî dikarim bêjim lê min heqîqetê xwe gotiye min nenêriye ku heso çi dibêje mema çi dibêje agri ji min bixayde nizanim hevalê min ê PKK min re bêje hejar
دو در خون رجاندیه یعنی یک خون رجاندنه دیتنه من هستره جوابانا نه نهیریه نه جنانیریم من چه فکریه و گوتیه حتی داویجی از حتی داویجی جیان خوشویسه ببینیم لی باشه فهم کرد که امنی کارن قناعت سر ریوبری سیاست کردستان چکین یک قناعت ناو ملت خود کارن چکین Nerine milletime bu derece millet çıkarın tesiri ser siyasete bikin. Hem direkt rasturas nıkarın tesiri ser siyasete bikin. Hem dikarın qanaat nav millet nav civakı kurda da çekin civatı kurda tesiri ser siyasete kurda bikin. Dolaylı dibejinde üst rolek üstü dikarın bilezin. Hem belki fark edeninin hem rolek üstü dilezin. Evet, çakit işte ki değil. Eğer tekarigeriye ki xod tesi ki xod rastazar ser siyaseti kurda tünne. Evet, çakit devi deş muhalefet ederdin. Anji deş hem berbun ederdin. Rastı. Az bin disa tesire ki xod ger. Gotun keki. Gotun muhalefet şaştı bu karar. Ne ya muhalefet ne bejim ama düşün hem ber neyri nevi. Anji hem ber siyaseti. Mesela bir giring dibini mesela muhalefet. Çünkü carcana meradi bejim muhalefet. Mesela eğer az partiye ki bu ama hem beri partiye demokrata ev kırası muhalefet dikarı bu muhalefet Ukrayna'da çünkü az siyasi mi az partiye siyasi mi hem beri partiye siyasi muhalefet edikim. Ya şahsen kim az muhalife ne PDK mi ne PKK mi yani muhalife kesininim. Ev neri Xuda nerinin? Nerin emin heye? Raman emin heye? Fikir emin heye? Dibe ki ev rast nerine bir siyaseti partiyen siyasi yani şahsiyetin nakebe. Az nabın muhalefet az raskome az Xuda nerinim? Akkasım yani. Az ne muhalefetim tüccara muhalefeti ne bu mehember tu partiye muhalefet ne kiri hezemi jakastune. Yani vi alide az xazım tekliye partiyen siyasi u şahsiyetin kurda normalize bebe. Tekliye partiye nabeyne partiyen siyasi u şahsiyetin kurda da ne normale. Ne normale. Partiyen siyasi yeku eğer rexne dike hemen düşmüne xod dike elan dike u hemberi bir siyaset edimeşine. Yani baver bike partiyen siyasi hemberi şahsiyeti kurdan ji düşmün zedetir siyaset meşandine u demeşinici. PKK hemberi kurdan hemberi Türkan zedetir siyaset demeşine. PDK hemberi kurdan hemberi Irak zedetir siyaset meşandiye. Yani evet ki kültüreki bereday kültüreki bereday ketiye nav milleti kurda tekiliye siyaset u şahsiyet normal nine eğer akkas haberdin ku ev tekili normal bebe jibo normalizasyonu gerek kar bikin az üstüne gelek jara rahne ente anji nerin ente per hışk per tundun و افجی از لید نرم هلوسته کی خراب به آلیگیری و پارتیان رچید. درسته. ات چوا وقتی بجم کمیونیکاسیون خود به بان انسان ات چوا است. Yani mesela بود از ne siyaset medarım. Eğer az siyaset medar bu bir ama Rezder İbrahim Halil Baran pır hoşamın de dostamaya havalamaya kekeme her gotuna xo datine sermezine haberde. Az ne siyaset medarım. Az siyasete nameşinim. Ki can nerin diye aklımın fikrimin evet dibiyeceğim. Bula a bakayda bir bakayda derdimin tünne. Bula bakaydın. Ama grup tefina geç. Tefina geç. Gelek. Erkek ite bu hapsu ne etti bu abide tam kırmızı. Mesela noktaki pır giringe az derhaka pırsada pır fikriyame. Pır fikriyame her jardu bir çeki iş haberdu bir çeki nerim bıkra nerim bugota mesela naha 10 kez de pecirine 20 kez de acizdi be
dehkeşi dere nifret edike dudukari bir oranı bir tevazını bir kim bir ki yani kes Ama siyaset az. Ne yapacak ki siyaset? nifret ne kıra hiç kez nerine de bir pejranda dehkeşin nerine de ne pejranda az fikri ama despeke de got az xwa belki gotine ki mezin bibine az fikri xwa nerine xwa nafroşum az ne karım xwa bigarinim az ne karım siyasete bikim az ne karım siyasete bikim nav civaka kurda da çi rüyemin de ya hündüremin de aynı işte car carnacı xwa belki kinge berftibare yeki xwa da peş diçe berf hatta burada diçe o tehkeşi peşi bidi. Belki ev peşiye de rede dimine vanacı derbaz dibin diçin. Az belki gotuna mezun bez ha üsedi benim. Kingi lazım er reçuyun lazım az nanerim her soçu bebeje memoçu bebeje az rast diçin. Az yusama. Tu düşünaj buradaki. Bu çu düşünaj. Dijuna ez dikarim şahsa bik. Demek ki pır gotine tem dağıtın asla düşüne. Yani dijuna şahsa dikim yek hakka vana kuştu neye ez dijuna dikim onlara. Hakka vana kuştu neye vana ra dijuna dikim. Şahsa ra dikim. Ez tucara bumara dijuna kiriye. Evji ez mugod destemin de imkan habiya ez bu çama vana bu kuştama imkan tunnemin dijuna kiriye. Evji hakkım. Bele. Başa pırsaki daha dünav gelek kurda am bixwazin naxwazin oldar jî kirin. Waz lê dinerim li hember ol û dîna jî tun dî. Tu bo vê çi dibêje? Yani insanî oldar ji te dûr disek. Vallahi oldarın esli ra, oldar asli tekliğimi pır baş. Mesela oteleki ser oldarın esil yek brastici Xuda ve peygambere baver dikin nabi tekliğe vana bu Xuda ra be peygamber ra esas saxtekari nine ji gotine min nexayt. Jbota xeda çiye. Xuda kosmi hezeki kosmike ez Xuda nasım li ez hemû din bo min yeke. Hristiyancı, İslamcı, Yezditici, Budizmci, vana ji bo min hemû yeke. Yani ihtiyacı muravatiye bu ya nacı belki ihtiyacı az birezdar nezik dibin le kengi din ol suistimal dikin az hembere bana dici bana derdi kebim az gorx evi xwa gor kalba xwa yani biyolojik az bejim Müslümanım az ruhi xwa da tücara ne bu Müslüman az zêdetir bu ruhi xwa da yezdim. Çünkü Yezid'in karigeriya Yezid'i herematta garatta yükseltte bu ya. Yezid'in belki kurdaya. Mesela Yezdi bejin em Yezdi'nin em ne kurdun bana bu akşına yani sebebi hazır düşünün. Bana insana ki nezan düşünmek mi? Nezan bavar kim ne düşüne? Car nez bejim nezan de be hazır düşünedik. Bana nezanın insana ki nezanın o pır politikin. Politik mesela nezik dibin dibejin ya yeku zar zede nagre şirnadın pır yezdiyemez üsedikin de digirin ki şi zede bidin na bana da nezancı zafin falan li yezdiyati ya kurdaya hinci kurda tu naftu millet anda dine yezdi tünne jiberveye ki az buru yezditi ya kurdaya jiberveye ki az buru ekha ne dini, külturi, çandı yezdimi. Le kalba ve me hemi Müslüman bunu. Bes karigeri tesira Kurden Yezidiye deverat sertekiriye tesira var. Seri herima Ermenistan'ı var. Seri Yezdiye bana haber nadım. Haber nadım. Bana Kurden Resen dibinim. Bana brastici Kurden Resen'in. Evet ki evci mesela din siyasete. Din siyaseti. Hristiyan İsa'cı siyaset kiriye
همه جی siyaset kiriye, Budda jî siyaset kiriye. Hemû din yani nivi maneviyatı, nivi siyasete. Din işte nüsenin yezditici siyasete. Yezditi siyasete kurdaya. Siyasete. از خوازم پرسه که از بخوا مطالعه کرده بخوا چوی حریم کردستانی تلورا جمعی دمکی نرینه تر سر حریم کردستانی کرد براستی حکومت حریم کردستانی او دستکفی کرداش بوی کرده چی دانی اری پرسه که گرینگه امی herhalde hem 1000 salın dedi. Ne 1000 salına. İmparatoru milleti devleti milli mesele evet dest bu ya. Kurne 16 devletin milli falan Avrupa işte Rönesans terk etti. Ben her tim imparatoru bu ya. Nav imparatoru da mirti falan bu ya. Yani emgere sebinerin hatta kurne 16 mesela çaldırana falan ve demi yani Kurd dehan devleti kurda bu ya. Dehan devleti kurda bu ya. Taybeti en pişti yani 400 salın, 500 salın falan ama bir devletin hem derdime, hem kulime, hem zulümeke hem dikişinin bir devleti dikişinin. Mesela giringe az dixazım mesela devletici abikin pırsede esası mesela pırsede esası çi bu yani vurguya da sertçiye yani. Yani من خواستر ببیجم ها حکومت حریم کردستانی جه آلی گل کرده رانیا کرده و جبر مسئله سیاسی وقت دستکتکی جنایی دید از خوازم جاوری انت بزانم تو چوی ورا دید دربی پارتی سیاسی دربی حزر سیاسی بوی تا حکومت حریم کردستانی چیه؟ Evet. Herhalde min rast tespikir. Kürt salın bir devletin jiberveye ki devlete ki niv devlet çebuye em dibêjin baş beci, xarab beci yameye da. Em berek vek cava xwe, ronahî cava xwe biparêzin. Ev nêzik bûn rast e. Ez heta niha üse nêzik bûn. Mesela Rojavaya jî. Rojavaya Kurdistan ev şoreş destpêkir min şexsen hecer şamil. Dibêje her kesile ciradiki falan diki min carekî jî Rojavaya Kurdistan'a, siyasete Rojavaya Kurdistan'a peyide rexne nekiriye. Deve xwe ji ve nekir. Çünkü vana karın ciddi dikin her gotuneme dikarı bebe astenk. Pır giringe. Çünkü dest deveme bedevlet buna şevitiye. Veya ki az başvuru Kurdistan'a serde üse nezik debim. Le vana Kurdun da hem klasik Kurdun bedel boseli messenger'e dün pir mürennevi sandı bu. Mesela abi Mırkha Radyo Yerevan'e me bername çekir radyo açtı da got böyle haneki nevi sandı bu gotu Kurdun klasik. Mıra elbette az Kurdun klasikim. Kurdun klasikim başını Kurdistan'ı malbata Berzani Taliban'ı gayrici Kurdun klasikin. Vana jihive ne hatına? Vana jive kimenin? Dız dikeve mala mele destevi gibi digre diçe ber mahkeme dibeci destevici gırtıya dibe na dibe breve dibe na reve evci gündemeye evci bana ju gündemeli yani evci Kürde klasikin bana Berzanici Talabanici Doskici Bradoskici ham Kürden klasikin de ev imkan ev derfet ku cihan peşi Kürde vekir باور بکن نیویجی نهاتی استفاده کردن. ام گره وکیلی بیجن اگر شورش برزانی، شورش طلبانی، شورش باکور کردستان نبویا البته که آمریکا درفت چکیر فلان هات belki teslimi hezen ditir budana başvuru Kurdistan'a. Hez bu jiberbe ki Amerika ve der Saddam'a kaybetan ev iktidar da destek kurda. Ev devlet ev federasyon ku başvuru Kurdistan'a heye ev peşkeş Amerika'ya kurdara ye. Peşkeş kiriye hem geri itiraf bikin ki dersin baş derkin. Mesela yani parastine başvuru parastine ev derfete imkanı le karımın set gav babejin bisi gavcın navetine kemasi hazaran kemasi hanin he aşireti berdavame he du
istihbarat berdavame, hê du emniyet berdavame, hê du diretî berdavame, hê berzanîtî telebanîtî berdavame, hê nizanim evê me ji de baştir e berdavame. Yani terbiye devleti hê nerûniştan diye Paşinê Kurdistanê. Yek sedem Kurdên klasîkin ev ya du da jî gunehê mezin hükümetê serkeşin serkaran hükümet Herêma Kurdistan heye serî de Rêzdar Mesûd Barzanî. Serî de gerê em heso hüse mema bêjin gerê nava pêxemberê bikişînin, navê mezinê bikişînin, Mesûd Barzanî dikare bi 100 kat zêdetir kar bike. 100 kat zêdetir ev kultur, ev çanda devlet bûne li müsteviyê Kurdistanê biçine herhalde hêzê vê têrîna kirî. Belê. Başa nêrîna te giştî li siyasetê çawa ye? Tu bixwe nivîskarî rojnamevanî bes tu bixwe bûyî siyasetvanî çi? Tu tev li siyaseta bûyî lê tu bixwe bûyî siyasetvanî. No asla. Ez siyaset tevlî siyasetê nebûme, ez tevlî rêxistinê siyasî û leşkerî bûme. Siyasî belê. Tu cara ji nav vê rêxistinê de min siyasetê veneş ne meşandiye rojekî jî aklî min derbas nebûye ku ez siyasetê bimeşînim. Ez çûm vê derê bimirim Xwedê kismet nekir. Erî siyaset ne siyaset? Min got neferekî bila zêde bibe. Yani avkas. Eger bibinêrin tu iddia mesela pir kes dibêjin ez çûm tevlî filan tişte bûm bi iddiayekî mezin tu iddia min tune bûne. Ez vek Kurdekî Kafkazê Belangaz çûmakî nefer zêde bibe. Başa baweriya te bi hêzekî Kurd heye ku bi rastî jî ke Kurda bigihîne armanca wê? Em gere em hevde rexne bikin û piştê rexne hevdire dijmin nabin em dikarin bikîjin armanca. Ev kultur. Mesele Kurda ne mesele Türkiye'ye, ne mesele İran'a, Irak'a, ne mesele bi hezbine dijmine. Mesele kemasiye kulture, kulture siyasiye, kulture beredayye. Ne klasike, ne Avrupiye, tişteki Kurd ortada maya yani. Ev kultur em gere dijber ve kultur şerdi bimeşinin. Ne em beri Türk û Faros erbe. Ecem û Azer û Ermeniye asla. Em hemberi ve kulture. Ezê niha du kelime bêjim ku nizanim KDP İran falan şaşı kiriye hemen hejarê têxin listereş. Gure dere alîkarî dixwaze bike, dixwaze dere rênîşan bike lê ev kultur bêkulturî problemekî herî mezine navcivaka Kurda da ye. Ev yek jî nenaskirina dijmina xwe. Kurd dijmina xwe nas nake. Kurd dijmina nas nake. Ev ê em 10-15 sal li Bakurê Kurdistanê dibînin Kurd dijmina xwe nas nake. Ger du dijmina xwe nas nake tu nikare bibe azad. İmkanı bütüne. Du problem ez hezar problemi me henin. Du problem esası henin dijmin nenaskirine yek jî kültürê siyasî navcivaka Kurdan. Du problem mezinin dev ji xwe berdane, zimana xwe hîn nebûyîne, nizanim hezaran peyvî din. Baş ez dixwazim de fazla deqîmeyê dawiyê me ez divê divan vê astê de jî dixwazim vêya bipirsim işte. Proje me ez behsê proje te kir lê ez dixwazim welkin hinekî jî li ser evê deng bike. Ez tiştê di serê insana de ew mirovê ku te zêde nas nakin. Tu ji va proje kurdewarî pare werdigirî yani tu berjewendiyekî te şexsî heye nama projede. İçeki yani ji bo ku projeyê me hemû bigîje hemû civaka Kurda ne evse pirsûs heye. Belê ne ez me beqseda min berjewendiyekî te menfaatekî te şexsî pare yê darayî yê maddî ji va proje kurdewarî heye tu tiştekî ji wana werdigirî. Ki çili de ki hin dibe merzel xwe de lê dixe. Me îro şunda 4 salî me îro ev du ne pêr du sê roj berê min re gotine ez Kazaxstan ez partiyê çûm 10 sal Kırgızistanê mam
başlatım 3-4 sal Moskva man baş 4-5 sal az hatime evi Krasnodar'ı Bakü he beri beri partiye falan da odaya mehab frot me bedere ert kiri xazım du salat xazım mal çedikim he serim ne girti ne karım bigrim yek civinin partiyen siyasi mujar Kobaninine, Afrinine, nizanım şer Türkiye'nine, Burak Uzinine mujar çiye KDP hejarla pereşandı hejarlı Krasnodar'ı çıkaram çedik. Ev kültürü derak ev kültürü az haber dedim. Ev kültüre gelemişi olarak ya du şerm ne vere? Get şerm nakin. Get abır heya ver rüye ve tünne. Yani jibok çima ciradikin. Jiberku ev çanda beradayem gelec nav millete xo hiç bikin. Evci carcarına dibeci buraya aziz carcarına dibeci havalı carcarına ciradiki yani. Yani Armanca ve ev kültür gelec nav mederkebe. Malat nav mederkebe. Yani darayı ev çibikim. Em dikarın alikar bibin ku milleteme bu projeyin kurdavarı pere kazanç bikin. Ve halde ez karım alikarı bikin. Çi desteme vere tecrübeme bike. Mıra çı lazım? Mıra do oda lazım? Dehdar lazım? Kompütür lazım? O civata kurda, o tekiliği peyvendiği kurda lazım. Ev jivi zedetir devletmede mıra ne lazım? باشه دست خوشوا کردن از دخوازم سر یکبون تیوی جی چند سال کن یکبون تیوی پروژه یکبون تیوی جی بکلجانی که پر مازن دست بکرد ام بجن و شانگریه ده و چاپمنیه ده درکته پیش دست بکر دنگه که پر بلند و دا اولان دا نها ده چه آسته ده یکبون تیوی والله ne günahımına. Ev ne günahımına kuse bilin dest bikir, min ne xasta ve bikim. Vallahi da billahi da tallahi da tane tiş teve mira ev evveleme heye bederi gud min tane jira reportajı ki daya televizyonu başka min kesire ne ev ki ne haberde ne tişteki kır. Men xas men mütevazı tişteki dest ve bikin. YouTube evi Facebook herkes televizyonu ki çedibe beri $1.000.000'dan la bir pere dike işte stream yardı da. Mecbur xat işte sefer mütevazi desme bikin çiçe bu ev bu yani işte propaganda kırın yani zide mezun kırın ev ne günahımına ne mazın kırın ne tişteki harabe berdevam çava berdevam kırın berdevam dike megot kervan reda rastı be prinsipe me despeki ev bu em got ki zudfre zurudune Evci prinsipe duda mego gav bu gav hedi ve şinin Armanca yakın tibejko hadi derketine nırxan gele kurda peşi asimilasyon sekinandine fulana mesela Pirkes Murad bece çımadı denge bilindiki nırxan radyo Yerevan'a falan hadi xudane ve heyet deremaya ya ez gur Armanca demeşim yani Armanca yakın TV hadi parastına nırxın gele kurda. Eğer ev bir vazifeye nakim, çi dikin veder yani. Her mevelde hemen hambaltı bikimde, her tren stasyonu treni de eve çanta yakire çanta bugün dalim eve karı bikimde. Vazifeye me eve ku em nırxın gele kurd hadi derkevin. Yak enstitü ki çöbüye Almanya kültür enstitü çiye yani şuna $2,000 nizanım kire peredana ama peviketine. Peredana Ermenistan'a dokumana sahtı çekirine anine vedere kirine mafi telifi hıstine navakha bu navakha hıstine na hemmi ki nezi nizam keşi tam nizana min god belki 3,000 titali kerem veriş god 1800 strana radyo Yerevan'a ya hani Vana kıstına bir cengi xo, o herkesi şikayet dikin. Müjar tam çiye, müjar ispazım Müjar çiye. Radyo Yerevan'ı 1700 de, emi gotunu keki titali
Kerem 1700 strani beye. Strani beye. Vana Xudani Vatış'ta radyo, televizyon Ermenistan'a yani TRT Türkiye, Çava TRT Türkiye'ye aynen TRT Ermenistan'a TRT Ermenistan'a Hay Xudani Vatış'ta evinde. Yekşi Hay Xudani mesela Aslika Kadristan gotiye Hay Xudani ve Aslika Kadire yani Egiti Cumoya yani Basoya yani Karapetik Karapeti yani yedine yani dehan sedan keseni eder. Yani vana çıkırına vana hemu 1700 stran xistine bin telif hakkı. Vana Kurdiş Kultur Institut Almanya. Yani Institute Kulture Çandi Kulture Almanya Serokovici Hakan Akaya'ya ki Derdorovici çend kesenin evci gridayri xistineki. Yani dibecin emne gridayri xistinekine derevedik. Evet gridayri xistinekine. Yani vana xistine mi telif hakkı? Ev strane geliriye. Mesela Karabet Haçı Gotiye nizanım ki Gotiye sala çılı da binci de Gotiye vana buya malı gel. Malı gele de Kesinlikle servan telif hakkı telifi mafı telifi dayla. Mesela onu ki der diyeceksin Almanya diyeceksin Hollanda diyeceksin Türkiye, İran, Irak, Rusya, Almanya. Vekin hemu tecrübe hemu velete binerin stranin geliri mülke gele. Üserci İngilizce deneyim sandın. Creative Commons. Yani evni karib teke ve bunun hakkı telifi Turextineke. Mesela Rus'a başlayalım, Azeri'ye başlayalım, Ermeniye başlayalım, Gazak'a, Ukrayna'nın lekonim ki diye hem stranın geliri mülk kamu malı. Mülkü halkı. Mülkü gele. Herkes çıkarır rahat. Yani derece eveceğe, mülkü geleceğe, derece veye. Herkes çıkarır serbest istifade bike. Herkes çıkarır jeke, bıbre, nizanım, klibe çeke. Ne bana xistine bin evi du cüre pe istifade edik. Du cüre. Mesela agri soran radyo yeri bana straneki hıl dedi. Despeki bernameye hejar şamil de datini ve jenerik. Datini edi tu 40'de ket deste Hakan Akay. Hakan Akay ev Kurdişin Üstüt nizamçı dikarin 5 sal şundacı ev bernameye reş bikin. Çünkü jiberku du hakkı mafi telif evi khariye. 10 saniye, 20 saniye jura diyerevanı hıldı. Çıkarıyor sebike. Dikari monetization diyeceğim. Monetization çiye para kazanç kırına. Du saat hecar şamil ve der bername çedi ki aziyet edik şimdi mesel diyeceğim. Ve der seride du dakika du 20 saniye jura diyerevanı straneki daniye. Stranedane. Bernameye de mesela da vereceğim $10,000 para kazanç kır. Hemmu para diçe deri Hakan Akay. Az bu xod bername xod strani Kurdi kat lena. Mesela gibi yani Az bu ne karam yani az böyle istinab mı? Bu ki bir Kedam her henek ka Kurdi zikir yani bugura gotnata bari hemin mafi vakit diyakri de zabun yasay cihan eder. Eğer straneki geleli be nabe ku mafi parastine tek ve jer nira hendek rexistin ve hendek şahsa. İşte bu hatune. Valla çıkırına. Kerem Gerdenzeri mamostay heja istiye ki me heja ev gizevi Moskva festivala filmin kurda avadiki. Kom müzike ses plaka Kurdistan istüse vek ağa kene yani aynı komun. Vana 10 sal 15 sal beri gotuna mamostay hem stranende belav bikin. Kerem Gerdenzeri ev strana stüdyo Moskva bu pere xwa bir imkana xwa çekiriye. Vana cihatına gotuna evde bela bikin kaset. Vana kaset çekirine, fırotuna, kazanç kirine. Naci Kerem Gerdenzeri stran evi khas. Mukot mamosta. Bir de az yakın tivem büveşinin. Meveşan reşti be. Başı kom müzik haybiye. Kom müzik redibecek. Grup min vere ne fırot ya. Hun gotun az bu para xo çekiriye.
Mun beri hun hatın mıra gotun ki em dixazın eve belav bikin. Mun jgo sersere sercava imza hoş avat avet. Na hakkı ve jere nadın. Yani tam işgalçılık Türkiye'de diyeceğim. Tam felaket. Tam felaket. O Revşenbir'e meci Xude gravi Revşenbir Xude çend kesilse hani Xude derkevin vanara. Xude derkevin. Gerek megot çend kesaracı megotiye em rastıcı kültür seri de derek kültür haber dedim. Çand haber dedim. Çand kültürü haber dedim. Yek muravın vana imkan nadın ku nav milletime, nav civakime de çandaki normal avabı be. Çavakı normal, bana çı dikin, saxtekari dikin. Bana Türk besni necme diziye, Arap besni necme diziye, Azeri, Ermeni, Fars besni necme diziye, nacı ya evime jime diziye. Jime dizin. Straneme jime dizin. Jbo vena Kurdê bi taybet bibûre bi taybet Kurdê Ermenistanê an ji devera Kurtilê ji bo vêna çi helwestî wan Naha sê kes ji radyo Yerevanê kar kirine sagmaya yek kar kirine. Temur Xelîle, İşxana Aslana, Cemile Celile. Sê kes. Yek vê de restoran gotiye Aslıka Gadire yedinine. Yek naha serkarê radyo Yerevanê dike gure rahmeti Titale Kerem'e gure Kerem'e Seyyed Xude rahmetli be çend mehber çü rahmet Xude veroj açtı TV de em hatın gelhev ve Titale Kerem dibece serok radyo Yerevan'a dibece haberimin tünne ki Frutiye ki kiriye az haberimin tünne. God az herim serok radyo Yerevan'a Ermenistan'a bu pırsın. Evet dibece Timur Halil dibece 20 sal veder kar kiriye diyamın babamın Halil Çaçan çıl nezik çıl sala serok radyo Yerevan'a bu baba Timur Halil dibece haberime tünne ki daya ki Frutiye. Aslında Kadir velat hemen Kürdistan'a distire ev aslika Kadir ne kari YouTube kanal ki ve ki stranı bu veşine hemen şikayet verirsen. Yani haberi kesitünne haberi bana dokümanı sahte çekirine üse hıstına bin cengi mahfi telifi var ne kazım devci berdin ha çünkü vederi para kazançtık para kaç kazançtık yani cibermeye ki re hukukiye bana bavar nakim yani yek disa beji hajar düşün edike yek insan ki bir ahlaki üse bike ev devci paşta gavnaviş kaçta gavnaviş cibermeye ki teneri hukukiye az hamu hukuk zanın kurda velat bariz bani gazi görev dikin vazife dikin em çend avukat süracı haber dedin lazım Ermenistan'a lazım Almanya lazım Amerika çünkü YouTube Amerika atiye vekirin em dava vekin em hakkı milleti Kürt destevan saxtekarın derkin o teslimi millete mebikin. Beli dest hoş. Başım Brez Hajar Şamil dosti heja tiş dawiş boy biner eme dixwaze çi bêje. Birasî sohbeteke hoş bû ez dixwazim hîna dirêjkir belê em dikarin beşne dîtir jî demê pêş de dar bixin dawî gotine te Me gudar bikin gotine me jî ciddi bigirin lê dilê ve çi hüküm dike vere ev tiştek. belê. Gotine min dave ve. Gelek spas dest hoş. Gelek spas bû tevlî bername bû rastîskê hoş bû. Bixêr em ê demê pêş de hîna gelek bername. Ez Türkiye hoş bun ez dixwazim propaganda kanala de bikim. Rastî jî cara yekemine li evê de li YouTube kanalekî sevedi be ez baverim. Du baverî min yani öngörü çi Kurdî öngörü çi ye peştîtîne min baver peştîtîne min be salekî du sal şunda her ikim endamên kanala de 7000 derbaz be du prinsipê de rast e. Mesela du binim du cî herkes re didî. Yek partiye A diparêze, yek partiye B diparêze, yek partiye C diparêze, yek O diparêze, yek komünîst e, yek bana hemû re cî dibî. Rengê civakim ev şuka. Ev cî didî ev be platformek azad juxa platforma azad e dolayısıyla destpêkiriye ji destê me jî çi vere destê me eger tiştekî vere ez em jî alîkar bibin koma xwe ve alîkar bibin dere ez bawerim ku
Kurt birçiye çapemeni azad e. Ne ku dibêje filan dere filan tişbiye filan. Çapemeni azad nerine azad e. Ne ku mesela aynı haberi nizam Soçi düğü Avrabiye hemmi televizyonun Türkçe de Farsça Arapça. İşte ki cudaya haberciliği evet nüçe gahavet işte ki cudaya nerine azad işte ki cudaya nav kurdan da mıhabın çapabeni azad yan hiç tünne yan jı pırkeme. Mıhab. Armanca bejî hava kanalekî baş pêş bixin û berjewendiyê Kurda girîngej bû me rast. Kîja alîgir dibe, kîja hezbperest dibe, kîja orperest dibe hiç giring nîne. Ez hez dikim ku bi rastî her kesek bi xwe bawer li werê divê bernameyê hêzrê xwe derbibire bila guftûgo gotûbêjên Kurdan ne bi rengê şer û pevçûn û hevdûrê dikirin bê azad kî bi xwe bawer ve bila werê beramberiyê dikir hêzrê xwe derbibire. Dileme çap raste. Degot mem got sadek haberdin tam sadeki na xellas bu. Gelek spas mam her bijî. Her bir. Serserê hatî bi xêr biçê demata xweş. Biji Kurdistan. Hadi. Bigure. Belê bînerên ezîz em geçne dawiya bernameyekî xwe dîtir li gel nivîskar, rojnamevan û heman demê de lêkolîner çalakvanê Kurd jî dikarin bibêjin têkoşerê Kurd li gel malbata xwe me têkoşeriya Kurdî Kurd û Kurdistanê kiriye hejarê şamil me bernameyekî rengîn bernameyekî xweş li daxist carekî dîtir bimên xêr û xweşiyê de heta nî vîdyoyekî dîtir ji bîr nekin bibin abone da ku vîdyoyên nû hatin ji bo we peyam werê û heya we jî çir be. Dema we bîne xweş her serkeftin.